Загира, Мечтар спортының клубы. Элит Казан, Таджикистан. Алış. Birinci ilemceye Gökçe Olay Bozul Cekibekova. Alış güreşi boyunca Manasa oyunlarının çekmişisi. Doğulu Özgürlüğü'nde Çakal Rayon'da. Yaşıl Giyince Balmanay'ın Nakir'de Sarıbaşı'la. Kırgızistan'dan Özgür Türkiye'nin Barış Mendeşleri çekmişisi. Üniversiadanın gümüş payı üyesi. Doğulu Özgür Şomayvan Geri Sokuluk Rayonu Gündü Oğadı. Alış. Ortada Mangur, Yeni Kazakistan. Birinci eskertü. Alış. Kök İlke Mağlan, Ramov Baybek, İskak Razakov. Yakın İlke Mağlan, Elit Kazan, Tacikistan. Yaşıl Giyince birinci eskertü. Nagiran sürücüleri var mı kaldı? Ortada. Buradaki Balbatayımız birileri final gösterişleri özleştiremez. Birinin bütün sürüşü hakkını sağladı, gümüş görmüş geçti. Alış. Bir upay Yaşıl Giyince yılında. Cahilde Aşkalık Ömrü'nün Yıllara Kısırı'nın Halikalar oyunlarına Nakil Başkanı Ulaşı'la Büyük Sürükler var bayramlar. Haftalar Kazak'ın yarışları esnaflarından bir teşkil açıp Antalya'ya Avrupa'yı yoktu. Antalya'da geçti.
Upay, Жасыл кийимчаларда, екінші ескерту көк кийимчаларда. Sürücüler var mı? Pazar Yemişke Türkiye Cemroğlu'nun kamuoyu hayret kesildi. Екі ұпай жасыл кийимчаларда. Жасыл кийимче нагиратların başladı. Kırmızılar içinde davısı. Hocam Murat'tan yaptırman. Alış. Bu etmişte Cemişke Sarbaş'a da girecek işte. Көк киімден болған, Алланы ұлыстан, Исқақ Разақов. Жасыл киімден болған, Қожамұрат Беккесхан. Стоп. Kırmızı Elbatırı, Memleketlik және қоғамдық саяси işler Абсамат Масалиевтің жарқын есіне арналған алыс тергеу күресі бойынша Аманханова сыйлана. Аталған еларалық белдесте 3-ші орынды иеленгендігі үшін Ұлыбай кемені Йылдыз Мұхаммадиева сыйлана. Өзбекстан. Аталған еларалық белдесте 2-ші орынды иеленгендігі үшін Gümüşbay kemeni Kunduzay Çayçibekova sıylana. İshak Razakov okuyacak. Jana memleketlik jana koğulluk sayasi işler Kırgız Elbatırı Absamat Masaliyev'in jarkın esine arналған алыс тенбо күресі бойынша еларалық белдесте 1-ші орынды иеленгендігі үшін алтын тайгеменен Nagира Sarbaşova sıyla Kırgızistan 5 sarı spor klubu. 2-şі орынды жана падияларын сыйлоо үчүн Казакстан Республикасынын алыс күрөшү боюнча башкаруучусу Дулатбек Байбожаевди чакырып алабыз. Жетінші орыннан жоғарғы чемпиондықтегі қолы байнайынері Галиябанова Аманханова, Қазақстан жана Йылдыз Мұхаммадиева, Өзбекстан. Gümüş bayrağısı Kunduzay Çayçibekova, Kırgızistan.